Linet akankwasa okuruganya kamba mu Masheruka Shema district nuwariyo narondora mukwase akeyongerayo kushoma bwanyuma ya nyina Kimuzara na nyine enkuru kizarishe okushitama bakikirizana ngo akomaho nderu nabandi bahiko musiniya yakana nge yaherize nanyakuru wanje kabire nashashura hafizi kwamba wanje na kabire nyampereza ukatebere sente zikababura Empeza siniya fo nyenda ko yongerayo erevo ukabanja ngo sente tuzirabasike kwenushitame ndinde mpaka usarabure byo kushoma mberekeho ayitugerire kukira Amasheruka tushangire Linet yahise 2013 ari kusiba ngo bundi ruhanga akamuyamba tungo buhwezi bwo kumwongerayo kushoma kabire nyongerayo kwakaro batubanje bankurati se banza nashitama harinda nabo banze bashikahuneka kwenda nabo bakabasa kucecho yamba kuke sente kusarabure twene twahise niyafunde isheku yafuyiri nareba yanshubira kunkaka mupiragiza ati abeni akwini wakoire senta umwana mutambikira rukunyu mbonanye mutambika yo rukunyu mbweni kuyafuyire narondo kunteraho yabura bwanyuma yishe kufa umunyambabazi acara akamutwara y'ishomero rya St Francis Buhunga High School Rukungiri aho nyina na nyine nkuru babire bakwatanisa kushashura emitwaro 5 tamuyona konka nazo gabire garya mino ga ruguru mumperi sente ashoni imweni ntorenga omwana muri namagara naganye nko mbweni hato mwana wanje ubatu konka kandi kizibe kiryaho cyangu nabwo nanazihayo tinyine uho kubaza kumutoza ngo aze kushoma so nicyo cyese na result zenta kazihera kibwe mukashitani nkabinyenda mwongere yo konka mani mbuye ninde bagabaga naye sente zande ninteraho byanga Linet akiyayo ya biology ndera gandi mashomo yiyayo B kandi wakuba nayenda kumuyamba abasa kurabira asime ya note mushanjwina 35 kandi eji eriyo mazina ga Bet Batamuriza nyina gasha kwa Michael twakire umurushema